Yamoson for India spiritual doctor and Motenin. Ben Phoebe bring na do na timinka. Na deba kwa ni wumi say ayin bebre o na meko china meko na meko na china meko. Ufia be fo na dada no ntu ntimi ba. Enu tina ma brabo na epi so di ama. Enti e ka che o say India spiritual doctor papa bi o tukwa ko India man. Wa ko gisue hu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahima kokobi 18. E di dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen. Eye eda ye ya wada efiada memenda na kwesira. Ti ne ka che o say wa ho ban bosem enkoyi ye kan odwuma sem aware sem ene ma basade ama ma hu ne onya abrabo no ayo sen maduru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa ne India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoye ma odia brabe pimo Kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwesiada ba cho pitie ne tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifodi nipa dasani efa so what you say abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprent mi to me nsem be ma me ne ti oba me ne ti me so ni yi enso ohun kura bo se sabio se be nya do ono oba bo ne ti eno te India spiritual doctor ka cho se ment na se itu kwa ko India mam ni ko ji sua hunu ene ntiti e de abagana mu e de bo adofo ne ti for 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante dru sade se form ye se ensu baba eso ehwan hwan abrofo se optimism ibache mu bia de nti wase wo dan se fa bra be pim India spiritual doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwese ne trans anokwasem de se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi enso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se na ne wumbia ne aye ne dia mansanse nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyaado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te ka che onyina ne se ebe na agudi bu fi umami ana so wo fa wo sun ni na wo sun ni no se me be so si asun bi edie me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mre ne so 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 ngode ma no wantimi wanhia ena o ja ko enu nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia sika hia agudi ehia wan ya won sentimi nka ye India doctor ka che onyina ifo aye ba ko pese bra ne no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu o so mo bomo de etime tu ade ndi aba fi ne mo ade na ntimi mu ntimi nhira so o mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o Kumase ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopɔ adaroma ye be nhira so ade ama e be dia aye pepepe ade ama ne ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asinti ade kire no masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so de bia akola ko fa asem de bro India doctor se bra bia ne nyine ne nyon na rosme won ni se sam mofra no a ye tuntuntu ana se tintinti no o ka so memre India doctor nche wontimi ma de mom ne de ni hia ne se na tare a wo hye a wonsie ora be pim otumfo nyakopo be fa ye so na bia e boko ade na wo ba wo fa simo se na meka na se ensanom pa ensanom boa onu nso kra na wo boro bia India doctor se men ha ho men fa ko chinchini men fa ko nanti ba bia bra India doctor so e Kumase ahima kokobi 80 eda ya wada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa ana se kuru bi na tu do fu bi kimfie bebre mo ya se kuru na ba ifo twitwa so na abaifo de yakania abaifo de urani abaifo de ye bia no ema no ha ho ne yaka chu nyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so e wo Kumase ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni wo so bibi oba no so nya ne sai so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chu se wo de ma na ha you Kumase ahima kokobi 18 e da ya wada fia na memenda ne ko se ni didwuma e pa cho me say you do I say bema no ana oba no be don ko love me alone come back to me e bia no oba ne tena na bema ne tena no wonye ne hum se ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe ukọ nanti anye ye still oba India doctor nche be hwem nyina ndiama ye hwem de motumfo nyakopɔ adaroma abusiafo yesaso mo bibia ajo ena anwumre yi wani gusu a wo hwɛ Kumawood television wo hwɛ wo brena no nso abo apa won sema ba ko e ha ena eyi fiada Target India spiritual doctor
enen so da foforo ya sanso woni ya di ahia ayi ya bedi nkomo edu hwada si a tablet India special doctor di nkomo bebre yesusum sam adutuo abayisam ende kaka ho bebrebe uyade da so a wo de chine no entokose nkomo yi bekwa wiye no no ho ba bia wo de wanamantuo befa na wo so wo haw no wanya ano masibre isabre de probi na obi so free bi na mkaka mo se ebrena so tablet India special doctor yashia ayi babedi enkomo India special doctor na chia kwan ewu kumase ahenema kokobe 18 mu wonsa nifa so signboard so a nipa sadema wiada mfimfini eho na India special doctor ewo a oba jumaden ya wo kumasman asantman ne Ghana man nyina eda eye yawada efiada memeneda ena kwasiada eda yawada efiada memeneda ena kwasiada anofa nonson ede kwasi enwumre no nan na chese India wasoro de nkonya so jese de chiye ansana wokwa papa no sano be transna to ha no hwe no to ase edi amount sabre de abusuafo na yedi ehwe de nkomo nko ase medical ka cho no dwumade yi mi amedi ho tia me ye freme bakayoko ni nyankopɔ ne so na India special doctor ewa ha enche mekɔ ne nche makoma no akwaba na abusanse sene ne mamu esitie na ansana no bitwa ho kakraba me ba meko India special doctor che na afei makoma na kwaba na edi enkobo enti me nkoba bia tra otwe e basisia yo when na do for eyemosomfo India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na atemenka na de ba kwa ne hu se ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia baifo na dada no ntumi ma enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o se yo when na do for eyemosomfo India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na atemenka na de ba kwa ne hu se ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia baifo na dada no ntumi ma enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o se India spiritual doctor papa bi otuko akọ India man wakoji sue hunu ntete na ba be pie mu kumase ahema kokobi 18 di dwumadi sonko de boni pe bie be ba yenche eye eda eye ya wada efiada memenda na kwesira tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe be bi nefa etu ntimi ntwa the India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pimo kumase ahima kokobi 18 eda ye yawada efiada memenda na kwesiada pacho pitie ne tini de bia meka ahombambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di wadu se abrabo de mebo madwuma se me ye niyi yeso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me sum niyi yeso ohukura mbo se sebio nyado ono oba mbo neti eno nti India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko di sua hunu ene ntete e de abagana mu e de boado for 84 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante duru sade se form yese nsu baba eso e hwan aprofessor baptism e ba chemu bia de nte wase udi anse fa brabe pim India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 e de ye ya wada efiada memenda ene kwesi ane trans anokwasem ni se edua no bia bo eye dutu ana ya agbalagba na se etubi nso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctors upa ye no betena se ya ne wumbia ne aye ne dia mansanse nipa etiasia nipa ense ana se nipa ohonti ena sebe so sebe nyaado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa eno te ye ka che onyina ne se ebe na agudi wo fi umami ana so wo fa wo sum niye na wo sum niye no se me be so si asum biye die me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mbre no so 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 ngode ma no wantimi wanhia ena o ja ko yi eno nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia ha sika hia agudi ehia wa ya wo sentimi nka ye nda doctor ka che onyina efu aye ba ko pese bra ne no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu on so mo bombo di etime tu ade ndi aba fi ne mo ade na intimi mo ntimi nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopɔ adaroma ye be nhira so adi ama e bi dia aye pepe adi ama ne ya ka che onye wo eba wo ho ana nnua ana busu
ana adofo bi go ade friend say krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asenti ade chen on na masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia akola ko fa asenti India doctor say bra bia ne nyine ne nyon na rose me won ni say sam mofra no a on ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so me India doctor nche won timi ma dem ne de ni hian say na tare a wo hye a won sie ora be pim wo mfo nyakopo be fa ye so na bia e boko e de na wo ba wo fa singo say na make na say ensanom pa ensanom o boa onu so kra na wo boro bia India doctor say me ha ho me fa ko chinchini me fa ko nanti ba bia bra India doctor say o kuma say ahima kokobi echi eda yawada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa ana se kuru na tu dofo bi mfie bebre mo ya se kuru na bayfo twitwa so na abayfo de yakania abayfo de urani abayfo de yebia no ema no enha ho ne yaka chu nyina ne se o de bra be piem India spiritual doctor so e wo kuma say ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo odi na sua adwuma odi na ko school na ni also bibi oba nso onye ne sai so onye ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chon say odi ma ma na hawo you kuma say ahima kokobi 18 e dey ya wada fia na meme nda na kwese ni didwuma e pa cho me say you do I say be ma no ana oba no be don ko love me alone come back to me e bia no oba na tena na be ma na tena no onye ne hu say ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe ukọ nanti anye ye still oba India doctor nche be hwem nyina ne ama ye hwem de mo tumfo nyakopon adaroma e be bo ne apepum asibe ne de ama na on set maka wo yira na so on set maka wo kun mo trase asudi be ma oba ma wu enye adwuma sebe kote krawa utimi di na so ntimi mu obo so ne de nkwa de ntimi ni pacho India doctor to inside afro say for more than the spiritual marriage and never be there so basa wo ani yare wo ani problem India doctor say for rabesue eye glaucoma eye cataracts and answer eye abiaska and abaso ni so ibisi India doctor say number no is 0240 553682 if you dey numre no so akopem no twi biara the trust eye sunsun pensem edi ne kan na person nya daje na utie ne ne pensem na e kire ne sua ne ma na opedi ahundia san say okoto se for make at you say itwa ho sma aba na yakwa bai die na say there was a me call India spiritual doctor so na me come aba sabra me no ka say die India e wa ha na me ko na me ma no aba na India aja me wajo ya me de me nua na bibia boko de nyame adom no mpai bo e da so ete nkwa yo fi so boko nyame adom obi a ho India enen so eye fiada shese se idin komosa na wona ade ato wonani na titu how odenda bi do muso no de chenchen no na se ye ko hwehwe chi no wo so mo metu na mo pa sa titu mo hawo no ase timi di ni jesu ko abdo mabrabo na ene ye hwe de ye ni nkomo India ye pese ye tinu ma bia se ye kase awade a mutaya obade ede shisha wade de ma oba ne be ma se de ku mutaya obade de sa ene se maga mama ye na otumfo nyakopon ase no ye na doye wo hoda baka otumfo nyakopon tirim podi nanka won shisha aware o se so hwa abra otumfo nyakopon bo abode mu yinu no ana adam no ye request se eja obia bon benu emso bi kwade abonyo ana men koten de abome kope na ya na adam hwe sere drum be na mu weni wo mu die hurisi ni eh nyam yonko kan mu anka ni je bebo ye kun kakra na ka edin komo kakra esan se sintesu yonko nya de enante otumfo nyankopon so tie adam sufre tie na substance ne papa no o se obabu se wade na so anya be style bi ana oye no de man no nti awade ne de true san aware by to otumfo nyankopon be se san tie de a ene o se be ma wo da ho ena ho na mi yi wo mfempa de baako na mde bo wa ankasa wade de man say wa ho ade o o so nkofo afiri ba bia o ai te se awo otumfo nyankopon ma ankasa emoja na form ya wo nti se mpa ba wiase a na ba te se wa oni pedua ne fa ana ne sini ene o nyankopon e de sabotan no e bo obare kan adam ho hira so de man no
nti obebu se na sa Adam ko wa anya ne yere ho ade ono ne mfimpa ne yiye o ene ede ye if anase ne yere no ede ma no nti aware de otumfo Nyankopon bo se ebema nipa ani aka ne nipa so ani ade ani age na ama asase so baaye no ewie peyo. Okay, na yenhwe unam fam ye busua kokko efifiri mu se de oba fam busua we mbema bi fam busua we nya akoma bom sa wade fo ye mpani fo so nyansem no omuso botani se se ne nti sane se abra Adam nya ne ho kani no o se awon to aso baaya ne besi yemre so nti me mpani fo so tena se sane tie dia ene ye befa kwa bi so agi aware nya de hyehye ne mra ato ho se so tie Bible no kura na o se nka oba bema di ka hu no bema ko di ka hu kane no o se kwadu ko fie ko tua otirinsa there's on what de no ya no what why de abafi there's no nche se na wutua de amabusu na se ne ho ade ye no etimi to oba na se etimi ehwe oba ne da bi ne kwa bi se mpata de bi na wutua ma na wofo no so ma da roma o matima ma ade fefe ti se a ono ne kwa kotena enu nte hihye ba mu de hihye no so se ehwe Africa ha ana ye Ghana ha tribe bia ada so abusuekuo bia ana kasahuru bia no eni kwa mo fa so ayo mo yere ho ade so oba Ghana ha baby wa eji na ntwie baby wa eji odwan baby wa eji we baby wa eji oju sanete na nya Ghana nko a ne o tribe mo ji na ntwie ukọ South Africa so a o mo tribe bebre o mo so mo ji na ntwie eji akoba sa na yese papa na oba be fa ne ba ne de na ko onya abotoye mu on se uni obi atena na du we bi na oba be firu ncha ko di ba bi no kojo ya na nye adwuma ketua enti sa na ko ye mpata de e de ma seje na so we pata wo kra na abaya na ifiru nche akoka ani ni kwa kwa mo ho bom se ne wo yiri free ba bi baaye no no be kan no bonti ehye de ampenfo ye to se na be ya na mo na e ba sa so manipa nya obuo de ma eyere uzo okoko to ade ni anyu sika ade na wo hweso yi ebi asme kwa akoto milo okwa ne yi milo kunku ne de ama wantu aka me pese sakura to go nza de chema sakwa ne mum utu aka de esa so diskare tu aka no woni bebere wo eti na se ne sa na ese eno so na me ye tia se ye ba ye busua mu a ne ye mpeni ko nyansem mo se de sa na mo no betimi akoso betimi abuanta ye ne sa na ntia se ko ye adwuma sanso a o matena se oba eni okunu betimi abo mabra o so abo mbra na ye hwe ni sei na ni nyina na e wo se sa de e koso ansa de oba ma bema ana kojo yiye mu asa na o se koso o se untimi kofo bi ade ko o se oba ne de ne ma wo bi ka se oba de na ko school na ko teshe wo wi school bi ko be nurse ana o ye teacher ana o ye police ana o ye soldier na wo ba be fa ne ko kunya no so fa so ma me ne papa no mo wo mo no ebi o ko se so mo biem o si o mo ntare o so mo ono mo ni nko mo no mo nya hwe wo be fa ko wo abenya so fa so at least babu naka o so tua ni tinsa o so ye no ho ade so ko arab mam kra ha de se nya no fo ko arab mam mo di fie ni gold ne ma oba se na je oba de na ba fie yende o se ne ba papa na kuma be de e beto ne yem na ansa na no e wo se hwem bi koso wonam fam ensusu fa eno kra question ni pa no bisa ya santi mama na ye Ghana ha no ha na efinte ha na be zam ansa obi be kwa ko hu oba no okohu oba no a obesusu hu ana se oyi ni papa sutire daddy me konso na me ko afum no hia abaye bi bani ginu ni ndi nkongo so epeni asemesi ba na kaminya no daddy on se be maduri me ho akwa nyina aba ahode na ba kamnya oba so ne tira kam so mani baje on se ni pedru ba bia body na kase na twe saa de ne ba so ope saa de no na papa no so asore atutu ne ntima akwa ko hu na busua peni na so wo fa no na ka bo motu ana mako oba ne fie akoka ho asem ni aye ho ade ne ye de amaw saa na ade na tene saa na wo se no mo ye saa de ni wi ansa na obetu na mo kra no odu ansa kra no bokọ to ni mi se me ba bi hu oba bi wo fie an mo mo di kai so hwehwemu ele se fie na ye kwa ko ware wo mu no yare bi wo mu ene ma bi wo mu musuo bi wo mu na musuo na wo mu ye ho adwuma ye yie ana ye nya aware ana so oba no kwa ye kwa ko ware no da chi bia no e ho nsem betimi aba na sanso na mu wia mo wi a ho se bibia correct no mo de bibia ko oba ne papa eni abusuafo eni mo oba nso ye so yate ye da so chese ye adwene ho obo so betu wan na mo oba ne papa ni pere so betu wan na mo akasa
abrante bi ti say wo hu ye ba so be wan tie so be hwem eye abrante mu fi atwere yare ni ho krono ni ho adwaman ni ho awudie ni ho basabasa ni ho o ware abrante de be yi obetima hwe ne ma obenya badaya ma no obe sa de no ansa nso eno so ya afi na papa fo no be ma ne papa no mba na e ka so mo nkoro mo sa meji muae no o mo ba de muae ma mo sew afi de kon mu da ho nemo no adie se ne beje no mo sa prepare mo no mo aba na eno na Christopher no ye bi na nse ye jai de mini ni sesen ga ko boso fo amane se ma hu oba bi na be ma bi meware na so ye mo ho mpaye hwese eya ana se enye but ene de sa ne me nya ede ya to atwe enti aware ego ni mu nsensem bebre ni baka e fa no ro na afri ehwehwemu a ye nye ni efiti prekopa na ye kwa kware na sa kwana so no se wo se hwehwemu a ebere ban na wo se edie na mpanifo ba bontene sa fedie ehwehwemu na kwa mu da ko se ebetima ka be ma no oba no abom na ye hwemu so no e kwa be na e wo se ye hu se ni girinie ana ne kunni no betima bo kan so maga de tene se bof ni ko hwehwe mo nka mo mo bi amane ye mo bi amane ei na ko hwehwe machi nti obi ade hye no ho enu ti so mo daso no o mo daso ni ma bebre wom obu okura no a papa ne betima mo bi afa abranti na chie ne ene na nya hu no mani o e bi obetima pe obi o mantem ho abusa ne se na abranti asmes mo ne nete o ye ne nete o abranti o ye o o ye teacher ai we teacher ni o asadru meme na ko sia da kura na anopa no okofo mba nwume no asa be fa taxi de aye adwuma o post school so asa de taxi ye adwuma o abranti o de obu no ho obo no ho modin wonye basabasa na ma be oba no abusuafo say ani abranti o wa ye be ya ebe boai sa so be fa no so mu ko busa sunsun de nua o mu say abusa say na abaye bi se wuni no o say tete no no mo pe oba o de ne say ade abaye o de unya no so abaye o fie adeyo ohuru gugum ohuru nchansim no okwa nyina no kokwa buchi aho tie ka so bi kokwa buchi aho je se ode opolish buchi ano ene na ka so ko paper stove ne gas ho edi sane mani na ehwa sene maba to conclusion enya tete no enye easy se aware begu ko sane mani nyina akoso ase mo wi o maka abom ana obu so waye sane mani nyina wi ye sahwe san ko fo nyomo star we date da ode wo ni ade yes ahwehwemu ni nyina na baka say nani na nyina ye onipa bi wo mo da so ye but e bi so bu ma so mo ye no enuego ma so wonye hu oba ne nan ene ne to ne na basa ne ne mfune ne nufu ne de wawie but kai hu say nufu ne ensan enka ho da de mo subane de be ka ho de ne ni ade o se ehwe sa ne ma na ye hwe no eno nne aware egu bebrebe na ye hwe ni say sunsun fam ni hia me pa sanse yenim se abrabon ye bonu sunsuma ansa na fie kuna wade bia wo ye bia na se ko ba se empanifo ko se busa na ye ko nsuo bi ho ye ko konfo bi ho malam bi ho anase obi ohuna de ko te se monum bi sei no me da se ko ye ba kojo me da se so asen na busa ne siko na busa no so ba obu krom nsam de a wo de ba se busa kojo ne tie ne mintimi nka obi officer asem ba ne mimi nim ne se okọ hwehwemu ise ne ye hwa manfo tumi ba hwehwemu sister bi ba ye ho no na aso akanya se doctor bi ya ba ya masi so mi ho ofe na mi ano ise mi kutamfie aduasa ba ko ye se 31 years ba ise ba bi ya kika ko no ase refi no ya apom ise nantemi sin ma boy wi aka extra time ko je se ka wa ti ase sister se ba bi ya do se de mema na tuo ye atwa nem say ne yakopon say no omra India doctor nche na extra time ye be ti ayere abama nche bepon epon aware no ye de onya wo say ko Arab countries ni bia so oba bi so aware a ye the flag ye green esi fie ni so ti e be ma no otwam ana papa bi twam no opayira ma ne ba say efia chicks wa ha nti also be bi di ma ne ba mo na ye tell say the internet say sister mi ka so ba mi cho so nye 31 years was a doctor on our body on your member titru na brebre na bema bi wode bema ne kofie ekochia wo kofie akochia no bema no ma bi e ma bebere wo saade no wa wi atumu asini nyina dwiridwiri iso si artificial o se mre bi a oni nipa no ho mo twen promodi nkomo fa ne kofie de wo bi no but onya de ni kofie ne si ofo hwe sunsun
who said no bema did not be with the future which my boy by a year the one penny saw the sample so that's our remember it's a cobasa anua and he's on your beer the who need to say India doctor banning chain none and none of the so our into your peja and I seen chain then he put it my about now can see there said bema be an ho bema power some just a one can no de ba no de yes no de yes peko penny pan so on problem peko penny pan so on wa obium but also say bibi wa kire unima de so waye o unima de waye ukofie ko sini niema we bibia de ma no osoro betima for 3 times 4 times ada one free be na service nanye anos awura bibia tena che de fa me kofie nko che wa wofo ni ehwe na menye ho ade ko se bibia wo de so we good mame wo lucky mame wo de ni kofie ko che aya no anu wo se doctor we nya baako emema makoma ko 15 na sister they say they let the ayemre was sere cause no crowd no one carry the enka ho was say emema makoma ko 15 odo maba was say doctor emema titru ne anintini na do mba afia na omo ba no mo betena se a utu se bema na baby bi wo fie enu anu enti we na da ku bi o na danfo bi no ne nam keke onye na danfo ono ko safi no wi adwuma osua se capital se mezi afi no wi adwuma ana oba afie no oba no se ne na do ba kun no se na abrant oba hwe ni ba so se ada obi bi no ana abro yen ka hwe nkyerɛ o se awo da bo se ene ene wale no na me na wadu aware eti ho na opiem ba se abrant ba ba hwe ma na kunya te ha we de ma ne nware ma ne nkode so mo ba na mo kɔ nti opia no se no me kɔ hwe India doctor kyerɛ kɔ abrant ya fe kɔ na wi adwuma no kɔ to obi nkyɛ oni hwe me 31 years abrant da ben oba ba master ba ba hwe titru ne ani ntina ba fi o mo manwa me we na mo mpeme tisanete taware ne de emu nsam ye bebre na ni ama de stamp Ghana hafo no emman me braware baka entimi nkon eye sunsun na di omunya spiritual marriage edi omunya kese pa se wo yo ba wo da bia na se sunsun no beda what it can worry dada wo the Bible kwase ni wo dware wie hia adware bi na be so nche so sayira ne da ye hwie tugu ne etiatia what it can worry sunsun ye di ka show ring o sunsun what it can kura nyinsan o sunsun wa wo sunsun wa wo bia wa wo sunsun ma oni kunu a oni ba mara we ete ko ba sa na busuafo ye de e ma nwa biem na ahana menti asese India se awode bebe busuafo nyina dosuko wum sunsun fagu na mfo ya ye bibia kwa mada ya ka oba be ma bum se ile ku na ye den na sa sunsun su nya kwan sa ba obuntem o se maka se bonsam odi kan ba in the first attempt no ana plan A no de ba so koso Yesu Kristo hwe na anye yi eti ono tena so no so de plan B ba isa plan B e ba no ana onya makatiba no mobo a o ana mo so na tedi ani o se de bayi eba ne de bayi ba o se so hwe susuma body nyina bayi ne twato o so ni tumi o so di nsemone ana mo de makatiba de sa watch craft ne ba wi ase no witchcraft o de ba wi ase hunu se sa witchcraft abayi o mo ni nipa na tete o mo fiefiem to ne betima bring information wo bon sande nya onom na tifiem makatiba mo so mo wiem ni nsu mo so mo nti hobi ne mo bayi abayi fo de o mo ne o mo na tie to betima bring information in tentem ana mo criticize aden nti tebia no nipa no o de information ko o so mo de ne se o mo aim bon sam aim ni se every household be also say no it is a no be ba emrante ne maya mumu no also make sure say wo o de bibi tu so onye sanete also plan of the spiritual marriage too so na ke si den se obi a ware ya show kawa nya ba kawa mienu wo kawa papa ni bio ring papa ni bio damo gold ajabadi ni bi special one daddy mi chow eno ni bi ene ato aye ne dia show pa ene kama no dia show ene na ka be ma foforo san no beda ndi sama katawa makatiba ona de saade no eba no saade de saade ne ba wa brabo mu a mema wa ware na ensei yon ko fo be wa baka be ma nya ware no be ma ne ntini hu jai sister bi oba menche o so ti odium no tie ana ni kunu so ye adwuma wo ayi mamponten kwan so na ni kunu ho no ye adwuma mamponten kwan so no mo te ye kwan so bo fodu kwan so na mai po mamponten kwan so a wo awurawura mo saa ba bi no so ba be pie na o take o ba bi no abefa no no de na babo fodu kwan so abeda ade e hye no sakosi no sakọ wo so ne brana trust 5 good years
Eti o timi ka che bra say daddy say na o si twetwetwa cycle dey too much we dey jamia me fa ka ba fi ndu onya pon ka che so wapon na me hia o say no I will not allow my wife to be in trotro or taxi. I'll come there and pick you myself. Let's say odoni wom and a jakakra come warrior. Back obi ma warrior ba betina be mani fie nka e kwantwa bi wo ho biem. Awurade Yesu. Avere sisters wo say ahyase obeso da na nedika akra be 7 years no obaso ne beda. Oba say na o one ne kote so obi ni ne was hey waboda won film so nya me papa oni so was no hu ya sa akra kiti wa yire no an ordinary to from no ne nada ade chi osuya de empire bo wan fi ade ne sa ba biem the next ba na to so be for was the mehwe empire bo mako nto start me mere ukua empire bo wo so empire bo ukroma bebre o ko no ukua na dwoma ba match so start ho amfa no start Friday all night. So all night to minimum. Nina mo was say doctor makoni nyina bi na awe ho sema wom ni say o say ada obeba no obeko all night to sin wan beba no na ade ne ba pia ka say o ko hefa so ko be ma fofo o twekura so ko be ma fofo meboa akwa ma be ma fofo ne wada ene ne me diwa chine de bia me diu no o so timi bo adwuma na ba de chine na ya se ne ya ahono obi akọ online aba no akọ bohiri ba gegegegegege irakatabo wabo irakatabo ni nyina ebi ana se fulani for kasa oso aka ni nyina o se ada obekọ ade na obeba no we no one day oso no na de me nkọ online na me hade afuna ade na ba no aka je se why lucky pa na ka se na obesan akọ medi ba akọ just se ba se ompini a obi ho aso ne be po ho anu aye mmere sana spiritual marriage net sadna ba oso a nipa no ba betim na he ham a ohu ne be na ho kwan ada ho no no wada na obai o se doctor betim si nyame nti betim na obai na niam ye de man no odi be di batteries okoye afede oda osa na ade na ba sa enti woni magya woni magya wo mpam biem obai so me ka che ne se ne toma na o yusu no onyi mfiri na sene no totoma foforo na ni ma ye dia ma no wo yusu no astate sa toma na yusu ti so ni magya ade ma ya odan ade se ayese ni so ade no okoto no opa ne cho no wo su o se dabi mintimi no ntra biem cause me no timi hu mo bia me nya oje bra na me bra ma sete mi wa me no me on me ga so ne bra na twempra 5 years wasane na ware 3 years won wo yi enti we na e course wa o cross o to was one free me so me papa woni su bia o se sa wan wo pie ni kwansini no ne matwoma afo mema kantinka apie dem mo ba yire no obua kikiri na tomo na da na na te wa hu mu biem edi 3 days wa saba wo de kan ne obegime na me nsa no ntra wo se mitimi nye ohwe mi no ni hwe biem ebe kan ne ese sister no wawo be 6 months kure now spiritual management pe be ntimi wo na baga ye wo pressure wa wari awadim pressure serious awadim pressure baga serious awadim pressure anyumre abono wa choko bono nkun yi ahona pressure na start ba sadi se ho obo ani kunu akra ne se ko ba bia aba okun pon adwuma no num no nsia o maaye o be tama na jotu aduane ne ko ese o maaye enti hu se sunsumu pressure no e de e chi no enti dia na obe o timi ya hwe ana obo so a enye se ne kunkura ne maaye eduru anwumra entokwa e friend se ntokwa enkrofo kasa esre no enkrofo di nkomo mo sre no mo kwa ni kunu ni nkomo nsre ni kunu ni nkomo nsre enti ko basa pressure ene ewom ana obi o wa sister bi ba me nchen wose ne maame ene kokwa so togo ana ka se ya osi bemo ya na apen wonya adwuma dia na ede be bata me ho me kokwa so a na eduru border ni ade ase ni be 1 year ana ba se ukun wo ye nipa enti maame ma ni sike kakra ana mo so mo ko se bosin akogya na abada oto ibi ana okoji bi no de ma brain no mo start kwa so ene brain ko kwa kama bibi ekoyi
me da kopre oni be ma ni di nkoma efi be ma na no a mempe o mi do ye de o sunnam enemy o se kwagu mi ya asem esi na me o kasa me o huru ni mi ye ngo kose so ji huru em se bia na ntinta abo ni so o sa asem hu atra anya wo ya asem esi oh sa eniema no ya na nya wo mo a o se wo hu bi wo ha o ti fie ni wo kan nyina se o ma fie ofo ma ye nya aware na ye brebre no nya aware so o ma wo nya awo na ka esi den se obi an ka ne maami abo mo nya mpempensu aduro na ka se na ka ni tua oba ne ka India so gbodua mama na spiritual marriage asema wo kan ho hia me pa ensi wa pese hu me da se wo sa so kan ya ko ka se awade pressure brutal enya wana minim se awade pressure ko you got pressure in himself pressure ya de wa obi en se we dey enko chichiro na me ba so ma ye di san ko no abusia for time with India spiritual doctor enei ye ne papa no edi nkomo akwa awade sɛdeɛ awade mu haw ɛyɛ susum fam a ɛfutia yɛ ɛho nsɛm bebrebe ɛkwan ɛfa so masa no nyinaa ɛba ɛho nkɔmmɔ ɛna yɛdie na medical culture sɛ India spiritual doctor ɔwɔ Kumase ahenema kɔkɔben ɔboase ɛne Kumase kwantempɔ ne so woduru ɛyɛ 18 mu a wɔn sɛ nipa so signboard so kakaka nipa sa da bi na awia ɛdam ɛhɔ na India spiritual doctor ɛwɔ yadeɛ bɛn ɛna ɛtetew sɛ yɛ akokɔ na wopɛ ipacho India doctor na make campo e dia ma wo abofra keto bia wontimi nkasa na so wontimi nante a besro emanimi ya woni akoda ni na fa de ko India doctor nchen na wo hwe enum akuta nti abofra ntimi nkasa na afi onfa ano de so de ka ma tumi a etache ntimi dwane firi akona bra bo no no so e de ne ho no wontimi dwane akora de ntimi ade ne ho sanso na ene e bia edam abusunya uwom edam atiasim ifam chok mananti bia monche da ku kwanya e fa so mane ba busunya no na edi mu nyina munya sa no e India spiritual doctor na me kanfo e di ama pa abusunya mutie misika kokko mona na nanamu ajesika ofie a e wo se abusunya mo fa na mutimi die egomu ene ai bia ho modi akina ya ka tem sa yese de nipa moja egusu ansa na motimi edi na mo musa mo se wan moja edi en fabusu so e tro enei wati India doctor enka bomode ahema kokoben na mkoko piem na fisika no omma muni na yedie etimu enye momodia sanso na ehwe yade pa na atiasi abufiam ifamcho se ye susu fam na se wonam fam bisho eye India spiritual doctor na be kampo edi amaw galamse fo musu muntie ebia enei wutie me na wonya asase bi bisho ebe no mu se asase amanyan sika kokko wo so anasika kokko eni so bisho bomode ne papa de kira kwan na onhwe se ba bia wo pese wo ye ho adwuma sika wo ho anasika no beka mu do kre edi akireo eye India doctor na make up edi amaw ekuda ekacho ekura tu da de bia di se ko bisho ekura ntibi mu da nya taka to sa be fo boso nam bisho we bi mo wiram eye India doctor na make up edi amaw se wabua obi e wa brabom se oba na be ma ene wo se wo nya ne class bisho enye sika twitwa enye tuotuo enye maabo eye India doctor ko na fei ontin sam no se ye envi empo eka bi na obi edew ana se obi sika kwa kodi obi ho a wo se dipa de sika ma wo watwe na twira wo pesika na ema wo be ka fu India doctor e dia ma wo ko na fei omwo na bia ntimi nkoye emfama pa south na awuwo asifie awuwo uja wo ba ko wo mienu wo miensa wo bisro bibi de kura mwate India doctor na me kanfo edi ama ahinsam ato afya bi ato WhatsApp nya no esepota se wo na dia afna ne ma wo enso abusia panyi se company da e ma afya no wo ntime de edi so me kanfo India doctor edi ama se ko na bi wo mo pa ensanom na obi so ato mutin tanya me so me kanfo edi ama wo yuso promo akoda anasa wo panya wo hweme wo da no adu so be so India doctor me kanfo edi ama wo spiritual marriage said ye din komo ya India edinamu a o ka ho nsɛm de kyɛ no wie no kɔ na fe ɔmo promise and fail obi show bar was me na me ka ye so me san so me bu akura maka enso me nwe kɔ na India ɔmo a na biantimi nkoyi enfama bema ye ketekete afon aye fia sɛ enwa ni me so kɔ na otu ase enfama yade na papa emani mu sam na gonorrhea pa e ha wadwere candidiasis ni na kɔ na fe otu ase enfama aye how aye kɔdanda amane atete me so kɔ na India spiritual
ase empama na tie we stroke yade pa se ede wo pa wo na me wo papa bi atofom efie bebrebe empama fihia edi ende what paninka misrawo abusia mo pa yade fo no hwe kem na mo paninka na ko be 18 mu na India spiritual doctor wo hwe no fa dro enka no na san sori nya naso na ene je timi de emra pipa kompo yade misrawo o fasika kan e ya dro kekero de ma mo nane ama fatmene ade wo do as I say man mu tie pa se ne wo ne bema bi ete na bibi wo ne nsam na so den bona set you know na say won ti wasem kura bisrawo ene ko pimo India doctor nchen do as I say no ma be am et amount pa na won so ene mati ba koyi et amount love me alone pema na na no ba na oti no gidi ne hire ni bo a bisrawo ko na afi India enhwe ni mem na onye no mayi enfama no na nko a wo de asan say for the fa the one na south na wa de pa wi ho enna misro be kafu India doctor edi amawo medical captain na chia kwan e wa hema kokko bi 18 mu se de fa so e ho na India doctor wa ogbo adwuma de jabo masma santiman ene kana mahina eda ye yawada efiada memeda na kosiada eda yawada efiada memeda na kosiada na India doctor wo ye adwuma for na so e ho anopa eye nonso e go si enwumre no nine na se wa study kunya so a ene sa people chop mame fa India doctors number amount na woni no eni nkom e sorry pa afre no na woni no eni nkom eye 0240 55 3682 0240 55 3682 and I said 0208 297825 0208 297825 India spiritual doctor the numbers and I mean amount of bia na say enkomo no kwawe ya no afre na woni no edi enkomo India abisa so mo wakaba sa spiritual emergency man na wuken ekwan ben na ya efaso ba ya wadiem eye enkomo bia yedie ena nam so ma efia ba ifo se de uka no ete yensem no magina so ja agye anase emera awadeje ne koso no ena sa ekwan mo faso a mo so ti bo love this how no ebe nipa anase say yo me das ko yo on say me ka say the help of makataba makati on the bayi by sa spiritual marriage ay kan nyina na abai fo ne ba ya ne mpre bebre su ya sa fa kwa bebre su enya akwa fa so tenya say ya dressing ya kasa ne ne ma bebre enya ale no so pa ho a ye obi wo ho a sabe so sabe nya do wonu ani fie timi toma no na spiritual marriage ade bi a se nipa oba especially se ba so a na baka oni bibi say spiritual marriage omo ha omo kese party to ema kokko ema kokko bi ema kokko mo so mo wa oni bibi tuntum bon se ha omo paa ba kokko fo ne de no wani ade nta kokko fo ne ha o se ese edom ani se no so ntakrache se wo kwa koto aduane na hwe odi na aduane sala na hwe na se ni a bright pa wo se ho na wa adwene beko wa adwene becho se ebia wo nede edi sa ma kokko no ne spiritual marriage ne hu problem bebre de ya na ta ho enye omonko a wo de ko banks ni other institutions bebre tailors ni omom ta take yi na ni mo nyina do do na yen kokko oh eno nda ke be kan wase eno ntino wo de have sa makata ba makati ba na omne fa ba divorce no ama sa spiritual marriage a doors na prepi ni baby e fa na ta fa na adwa wo yo ba enta nye se wo bedware after 6 adwa ya ye moso anase wo bepie ena ntia bonte o na murum ebeda ho anase bia wo dwonso a wo begina onu adwonso o e ogini motia o so mpe mapa se obu ho a ono spiritual marriage na egini na de man nye beye na de man obu an prepi so o ta gina onu adwonso a eno gini ni be fa osisi ya ohun wa pe de ni bo wo so ape wa ware no ende se o ya na ta hwe million muslims a omo adwonso omo nyina ho okoto ho no adwonso no ahoro no kama na emprepi no se wo yo ba na wo dwonso na ta ahoro ho eye pa o se bia mistakenly e bi ko bia na anam no ho na gini ni sunam o se ni bo so ape no afa no ape eju horo ho ahoro na ade no ko tenye is say you come across such your friend say evil you know anything mama kokko no any sebe omo ba bi omo dware any ba bi omo munya spiritual marriage no more
ana obi wo so a ono de nya sa na tie oh obi wo a ope anadwo nantie ota na nantie anadwo a ota hia sa ne ma ana minu amam so mta sora homache pra no also tatimi hia sa ne unso bo sora homache no wo pra during aprenma asem frema nyunyu se edu homache na edane sesa yes mo ahonhom bone na mo ye adwuma homache no ewe adwuma wia no that time mo koye mo ba ana mo so ye adwuma na dwunte aye exchange of evil spirits we ni okoko no ba eba enti weda ne sesa eho kakra no enti eho kakra wo ye oba ma ne ta so na homache no mo promo ta she pant oh yes obu ho a entima odi ntima ne bomu anu abekoto twe no opra ko ba bi obu kwa me ka se anadwene ma cause nti on pant ko ho ba bi e she dada enti hu sa de nani mo tetina bo pitia o pentima ko ba o tantima bo nu anu fa ne praye mo na twe no opra omo ba fa osisi a asaka kan mo de twa na smesa o me ba ko yona kan pese obi se obi on ni kuna da wi anu omo de fa omo ho na sa hye wala ko we di wi anu de kire kudi oh ti anu na de ba mo pa ana kwajo ye kan awaresem baby so ta gu ya ware pa ha ya ware yi ha ye pa yi unso bu wa oyo obabu anu otiwa otimi kokofa na damfo anase maid obi a otem be fi no so person fa maid a brain dia doctor refa ni di brain yin hwimo obu wa omo yeskafo mi yadwuma bi e maami bi oni ne kun ofia kwakura bi ase ohia o se okeyetia akwa ne so ne nemo a wonko school o se maami ni sika ade na wonko me papa ewu sesi nti o so ale maami ne be hu se oye good oni kun so atena brocha bobra o ma baga na baba bi company na eje o mu twa mo nu ti am ko didwa o kun dia baba gu free enti e ba so no o be di akura ye chin na ko ne fie o mu ko akura bi ase tuo baka won maami ko kan ho ase no am suyo ene maka o mate enti akra mesi siri niam kakra enti am nkopon ya adoma o hye o mo da mo fa me fa akra ne ko maka ho ase mawi enti tama o be ko no na ne maami so e beifo e mo so ka che ne ba so o se papa no ne ne yire ba o mu yo de fo mu skapa o se ama me ko mu fie pa nyagro ka pa fie bi mo sini enkunya bi o pa ne TV bi abobo o ze krasi ni ase wo so ko jikun aware ne fa o se eh ma o se o jimi wo pe bi di punu akola yi wo pe kakra yi akola yi ni ase krasi ni akola woni mi hweye ana oba betina fio o se papa ne o ko store ba sa papa ni kan e ba fia ma me ni akola no kitchen ye de papa ne da ho ehwe TV ndi akola ne cross ni na o cross ni ase de papa ne hwe e wa papa ne budu ama akola maami ya oni ni kuni o mo ba mo e be wi ase afi na akwa ye nsem bebere ene sa na tire o sa akola ne ko akwa papa ne se akola ne ko de na maami ne so nkobi obi anu kun akwa tena bro chira bobra ni odi bani akwa ne bibia hye ni ase aba afida akwa ne kasa no maame ne kasa ene maame ne nko atu ka akwa akura na se ko bo ne ba me na mane se o baba ya di se no ne me ye me ne mo nte bone me ba ko bibia muti kura nya ma ba be si wa ru ma o ma me ba ya nya botra ne kura na ba no mo hye e no obi ba ka o ba sa na o se ba ka wo ka akwa no ti ye nka to ti ye nka no no so obeba okoye afiro baya asimeda punuso enyenya me de boy anka ma me na ware egu eti made for so gu aware ye fa made sa keke uyi made for free house boy so gu aware ma bia me ye na djuma ma no ave the house boy na from prade mani kunu ebe wi ase the house boy tumi tuni kunu ka dimi ni pie okoka na boy ne ye chiwo say awadu mi wo ba fi ada bai uwe via da me kanso wo ya me chiwocho se papa ne pena so pe guest de ma papa no ana ne to so biem ene ma na ba so aginuro o ma ginuro pa slave queen si o mo kan na me pe slave queen bia ko ba be challenge slave queens for ni na mo ya 100 99 age duro ya je duro o ma je duro enti so o ba ukunu ne na beda na o de bia hohoro na se mo de bia kan ne katre bi kwa de o ma tete on katre ma so enti o kisi ukunu no ka che okuru se o meton wa anaso obo fia o so yira frema didi matem obo fia wo yira obaba bebo enu ti enne ne ka che adofo ne etifo ne se ahwefo ne se o ti aware ho ba aware ne ho ban baka enne nkola na o ma ba mo twanya de nkyere mo two o pa etwe bi o ha wo 10
o abo ba yo esi e mo de o ko le bo so ngo da eso e bon se jene eso na papa ni di nachi baka e serious me ye ko ma ye ma me nom eni enua ma no ma ware baka wias bibia anye ye se utu kuro bi na oprapra ho se oprapra ho nwansena ne bebo 12 o na wo twa ukunu no be di se o mi wura ambra se kwaso mi dofo ene kruma ye hu ade na wa kyesa mi ntimi na makoma mi yem kura hyehye me pese me ti o my kura mi ntimi ni di ye me twa so be ba ni nyina ya to nsa ne didi ewra Papa bi tina ada ye di mi jaw mi yo watch mine ana ye se hwa me so ana ti to ba bi ma nyina dum ya bofra me ba ona ba kyerse si tire kumase o me ba kumase no ba kumase ada una pesike gumboto una ba kyerne me nye ada usika gumboto me na me hwa o so enu abutu aduane no plate o de gomkran wo ba no sa be ko be sa show simple because of say slave queen bi afina no wa ma ne chocolate adi wa ma no apple adi wa ma ne niema adi obani bi ne ne da e ba me nchen o so ya pere mfre o manager pa filling station kese bi kro manager e o ba me say daddy me friend no kun daddy onu o ba bi api o ma kusua adi kusua ko na o de ma o ma wodi na ko ka say doctor say kusua de ya to e na afo so na odi daddy gen ni pedwe na odi atu mu no wajuma gen obegu ni say tu oti odi wankasa o say doctor hefa na mojonso na mom chere ko jonso ba o jonso ba o say doctor e ya semo me say me nkola no mo super ayi o say ya na filling station o mo mat akola bi o na ni sister so na danfo besra no ana me fra akola isu say onye nkoto tilapia bo koto breme me je akola no ba na say akola mi nimo akola 21 years o betimi ngura wona me bia ko doctor ni akwale ko de me fa so enie this ma baji apartment ma ko ma toka ama no mi si dan ama no and doctor me ko me man dem ni fie ni bio company na toka ama me yire kura ni ka how be die ti doctor say de na be men kan kire me yire so da bi men ka sam sa ni ma juma sa enne girl no omuntamati and it is oh yo ba me na wote ho a na me ka no wo si doctor give me calling champ say ni ma bi bombo girl so me ntimi o so me kwa kodi o girl if frame ya say girl ni frame me dware a biti dware me ntomata na me na me tire me ka me ko me ko girl ni ho na girl na nkasa me mra me wife frame me pese me peke ada girl ni na mo go say o girl ni friend is so pese o pepe na girl ka chenze for wife na ka chenze so for ni Jimmy sam so na papa na afa call no o say dey wa Jimmy ana mo business meeting unti o so meeting na san ko fom ya ba adwuma meeting on le shi o mo yire meeting anajo meeting ewia director asoma me adwuma asoma me beda 3 days to bua e fine prache slave queen for us sell magine is o ekun wo ho a no waba ya distance o ye covid pa na distance ukun when you love me alone and no tie love me alone do I say they come back to me love me alone do I say they come back enye ni papa ni for na eyema awarefuo ena mo into serious dating okay na mom no wo manager bi wo director bi no ni yire ya na de naba na wo ba de naba mom wa shafa no madam bi o money sek eno wo shafa mo be manager no awa wale no o wa no agisika free nsam won se mema yesika mo odu chema enti se oba wote wo na wo ye bibi na be ma sika jima me fra wo sika mabaka adwuma na nkɔhwe enti se wo tie me wo manager bi wo na ne ye adwuma wo boss bi wo ho sika wo ne nsam oni yere dia me pa chobra ye be boa wo no awaro hey omo ye pa o omo ne from say gold diggers no omo ye oni ye to omo ye no na na minta mpani ye ne se sa mema omo ne ye ma ne bibire dodo on san wale no yes ne me ye bi show bi sa abe do no about say doctor me sro me pese otiti ma me na say you know about say me nye do as say love me lo come back o be say any o ba ko say ye dey krama ho ade na ye ye de ye ne de mawa o say me ni mo tena kura ko jere o tena kura say kuma sen ko say o tena sia mo o tena sia o pia na krama ba o nchen o tena sia na o tena o kwa na o du achi I say krama ni wura
sa pepepepepe no oba no me yo e je ya say doctor abere girl ma pem kura tuma me ko adwuma kura no odi machi me ko bi obeso odi machi bi mi ntimi twam ho ba bi ade no sa titim na say me titim say so pe na ho sa aka enti kodwo ya ware no yo tufu nyakopon ni kira so se ye nware na so enne enima bebiri aba be bata ho hwe enye dressing kwa la twe mema bo wa dressing wa ya aduane kama aye te se ka o se battery ye adwuma alternator ye adwuma starter no so ye adwuma fuel pump ye adwuma carburetor se wa so ye adwuma bibia ye adwuma africa ni tibiko na se kan mu ne ma bi ye adwuma ne bi anya adwuma enko oba o sese ukunu wato mpa o bepa fie bibia ye kama de kosoma o dresse wa she sa na ti ye se mu dida ho ya be ma piotun se yes ade apejan mu eso still be ma ne fa wo nya hwe no ma kutia sister be bam just ni kurut mi isika doctor wo kan say we are kan obobo no da shin wo 5 cities o kan no nim maka unu say na ni nei your ma be ho a your man 1 million bom da your man 1 million bom da your man is got 20 cities 30 cities 20 cities 30 cities eno na kase pay wo eno ne kase pa wanya e di ama no eno oba ro se me hwe so eno wo fe yie that's oba me ya di ama was doctor you sure me se me ya di ama o se doctor me ne ma mu nyina na do o se nya wotre maka ye kikan ne ma ye bibia ma ne de ma no na se bra bi ena mu fie fichiri e de kone de bra no ware enti when one day bi o se o pia no ne bra ni shatata kaka ne bon ohuru yo se we dey bo one insurance no se share ka se bra we dey ka be gin he ya me nko ba bia no se na o cause o me ko aso so ene o ya breath o ba so hwe bra se nesi o ba no ne tin so be so fi so de ni pi o si o wati o be ko woni na nkasa bebre bia aso ne kan nyina so pe no pe so ware so se o ze man ho se ne o cheche ne ho kaka ne ko mi ma me na me de brazil cinema a so so ho ye fe na wo sika die de bia mu so de oba foforo e chike mu twema wo se o ka se ani a mal me no mu nyina ajai brand ka chen se bi kuta mama akoma 9 girls but ewura so o ka chem se watimase me nware wa me ne ma ni nyina ye jai na brand hwe ge ne hwe ne ho a ne na se popra abonfia bia ye se omo no one ne maame ne stamma mo nya 11 ne dada kitua bim na ne ho basa ne ho tutu na bre yo no a edi na apartment de kese businessman okokwa so Dubai ni ade na obegina bre ni abaz bra ode mate amate ne ko kan go ntimi kan yi abro so wi e pe na bra na kai siga your friend say sa 100 cities no 1 million 100 cities ni one bra nim so share da mo chen o so som gra na etwa makoma akọ 5 no buka so seje ezo buka ne kitu obisa no mi say bia be 10 cities na 20 because onu ko man 50 Ghana cities e bom da afedi ne ho ha obedu fie wo ba mu wo se bra ne frame am ko ba na shim ko na slippers boni wa obi emu otutu wo se ye direction na se tall so a ba ma ni hu a ne ye hye obi a hu ni say gold o hu ni say broni wa yes and the brand na ware no a bra ne wo fie wa kra o makotenem a okokwa so bo ne we o yani wa popro ne maame mu ni system o mu ya 11 and the dada ye sheda e ware na ye hwehwe mu susum fam no ye frem mani sika ye die e ba wade oh yes hwe oba bia hu o kwa ware a e waso die se o ma okunu ye sika eno ti na benefo se be ma obo bra na nsi wi a na se o yira anye wa mo awo eno so ye ba be ye ho ade da ko a o se ticket mi ba baka o na o se bibia bia sika o ko to bole go sika o ko bibia sika ene kura de esi bibi beba se toilet no ko kwere time meto so o be kwa ko ni ani ma time o chari a twe freeze uni anim maka se ko ti se nipa me no kun to kwa o papata wo mo 100 show insem 100 shows to ko mo kumbi eska na aware no so asundue ba mu a o se baka na me ka video se aware pressure ho anadua ade esi amafo kwa ko de amafo pressure sorry e be sorry ekwan omo yire no omo be kasa ekwan omo kunu ni omo be kasa ni pressure be sorry we bia ni say obi atena aduane wa anadwo 12 o'clock na buy
no wa be kasa didi na tem asa butu de na tom pressure na ma you want to cry wo one can the whole day ni na one baga eni ma timi ko so awariem ma me bia ye na adwuma o se ni kun gas be boro 5 eso ma me ni say ni kun ni da more than 10 years ni o se ni kun epie fifia o pocket ka o si abena ni buofu oh baby city man dear ben de obobo no mrane oh baby ni wan na no kire eju we nya na nye wani o te fia da me fa me ko eju o se sa ne manko o se mi wura ma wa me no wo mama kun akunu eye ko la be no ma bia madu ho bi na me se ko ro mo amna hwemo o se ahe no kire eju wale no o wale o so de ne bag ko so no wadwa na o se tuka o ko ne girl and they are stopping no o ma ba ni dinachi o so ko santas be quite run about her Jose baby Jose mo talka o ma ma me ne ko ga se 4x4 na sala ni nyina o kire wa won to o se na mi wura mi nim ka o se mi si chusu o de ni fi wa be de ko Royal driving school e wo Patase high street ni so na driving school no wo san ko tu eska ho so nsia driving ene ma me ni ko ba bi okuta car ki wo jages ni nyina asema ma o obande ni nsamba dawo yes on say ene ni ma bebre ne ko maka je slave queen no o mu ni bibi papa bia o meti maka so mu ko mu ke na asai actually po be 2000 edi asese ena me asese makati wo wadie obi o ha oni ni kunu tina he be 10 20 years ni oni be ma bia ka no ko te ba ko pe no odi e twa ne correct one esini wo bia o ana ball we su de obi e bobi di leda ni nyina ye mre ezo be ma ni ko hunu sa leda na onti jai enti bibi wo ho enu ne ade na ma na o so mu hu enya park so mpa bo ena nya Chimota forest ena nya Atwamantis ena nya oil ena nya ye friend say iri baba ena enye all night bia na sofu no kwa osofu na ne ye all night busa se one ne yire kwa ntamate sai problem ye wade wo ho a ye na ade wa kwa ne mani jo ne se wo ye bema na wo yire na edwodwo a wo ba ne ye sad ne ma na ma osika kwan so bie because sabo for ye de ne ye adwuma no o se e ma pesika e ma di sika o mo miyo o mo pesika e jo bua ma wa ware na ye kama no wo ma osika sam so kosoro se na be ya wo yire be suro o ja se mepewe mato maese mayamo ebe na ni parokas ma woni so because India una wachi mama yati asese because otimi hu onmanyamfo bia bemo onmanyamfo bi but oba mo die bi se ka oba mo die on sem fata me ba se de wo kana se nsem kwa ba onu ni jati sa no ena asasu ya ye wo no aya asase bi ni ete so spiritualism no e koso etimi nya me wanwa se o mampanisi ozi national cathedral o the verse ye ka spiritualism na spiritualism sumsem de na sumsem de sa cathedral na yesi no nya mpa ne akobo ho oman no ani mu nipa ehia mpa ebo enka ne tete na ware egu sa nipa bebre ware 20 years 30 years and obi ware 2 months 3 months na egu de betra eniema bebre o because one kasa na wanya ware na wo kono what I say eni wo ho enu tidie na wo ya fo ware ho minim sister bi ye na adwuma wore ni kunu wa ndani kwase ni kunu timi ne da no no akọ odwane wote ni kunu ka ben omunya ware eso wore ni kunu pepe omu ko ye no first day omu start so omu ni woni mu be ma ne be ma sorry for almost 2 years kopim so mba wa sana be ma ne court etima sorry one time into the doctor say ka ba nya abotre ene nyamsuro wo mi mu ene mdi ni ma bi achia nkam ne na ware papa isum ne ware wa boa me ente fie ni nim se ba bia wo kono e be bo to be sell eno di do I say ni obeka no ene na oba no na be ma no obeye ene o love me alone onko an obedo ene o come back to me obo one ne yira tena abufo kakra ne baaye one ne kuna tena abufo kakra ne ba onya ni kuna ko sampe ene ne friend say come back to me ye be ne da wo se bible kura ka say so oba ne be magyaye a eni kwa so bia kan ekọ ware omo nsan mra biem se ene na ma sisiri amafo kwaje mike free just blessings se sanko kum ho so se da dini sije yakopon ahihya ade ne dada edi se duru bebi na se eye se ya
oba ye be hihye ni nyina na arekodi ama ne ye bibia tuma yi ama aso okay India ye be na ye be iti yemfa yenkomo hwehwe ni nsi ha yemfa nkonko na dasene iti ye se ye beto aso e de prebedi nsi ya na ye koyi ase betwa so na fe ye so ne ya ka cha adofo ne ati ahwefo ne atiefo nyina ne se India spiritual doctor papa bia otu kwa ko India makoko jisu ehu ene tete de ababe pimu o mangana Kumase ahima kokobe 18 eda ye yawada efiada memenda ena kwesiada no kwasam ne se emfa ne konfo bi akone na asori fi bi akone namye fasting ahodo atwea mantis park so mpa ebo achimota forest baabia wako entima nye yie de e ma ne hawo se asem ekura bi esi o bible mu da tama yesu dane nsuo enwan no aso mo kan se Awurade na sapapa se ho no anfa ama dada mi anum no de kan mi awo anu no ofu yisa ama yefu ahyafe na de papa ibreme enti ama ne nyon se wako chinchin ba bi na anya yie na afi no wate papa ne nka enu nti ye fro se bra ye okuma se ahima kokobi 18 ba bi awo bi ade fa ka bra be si kejetia ana se ofi abo kwakwan so be si sofulai usi wa na kejetia o se me kokuma se ahima kokobi ofa ahima kokobi ka che da so be si ahima kokobi 18 usi 18 senifa so ya chance de ne ensa na awiadam fa chance de ne so ana buso bia ho ana se free telephone number no me pa acho ukoko pie ba bi so India doctor no ni otimi 18 ye bua oboa enye no kore ya se oba anya adwuma okosusum dwuma ye ni abre ne yete ho oba anya adwuma ho ye ncha dronki to ho ye ni machine ho ye ni gidi o machine mu sasa otumfo nyankopon beka no eno kwa na ye no kore machine timi ka se nsuo beto nsuo na da no kora ewi obebo no na mo akora machine timi ka se na de ewi mbate pa o nsuo beto am na yira fa nkrofo we chese ne nyame beka no no challenger na oba ye no betena se ye hwehwe mu ne 50 Ghana cedis ye wi ane ombia ne aka kiro ohu anso ne ho beso no beto ase ne ahyase ama ebia na wa chirichi untimi makuma ase a obetimi ne ayehye ne de ne manika ne de abro enu nti ye ka kiro se osika sem odwuma sem uwa ni yare se glaucoma eye cataracts anasa scar ana akoy wani ni operation ana anya yi ababa akono so ani ni hura de ani no sabia so sabia nyaado utimi fan ko ba bia India spiritual doctor say for be die say dey kan ya aware ho se wo problem wo aware you wa show obi wa boa obi ena nipa ni US nchen ama ni wa mere no ebedi a India doctor say men kasa say me nu akuma akwadwo kan no men twa ni braid men enko bonu to men ko spray na acid wo yesa banya wo a ba bia papa odi wo be hye no woni be bre ho ena so be ba India doctor and say doctor you do I say love me alone come back to me you be mama e bia hensam na ato wo ana say bia wo ye gold adwuma ana say bia ju sokrobo ensanum India spiritual doctor to ne study afro say you kuma say ahima kokobi 18 e dey ye yawada efiada memre da na kwese brania ne onto nchia ne enye ofa ahudie mfa na usampa say galamse na ye say tutu e champagne e dig and wash I love you pepepe ambulance brabe pio ya so e ne yetimi mua na ne nipa e wo ho a nipa ye de emre ye ka kiro say India doctor efro sebra ne be so hwe na otufo nyankopon be fa so ama yedi ayaresa ayawudia ya abujanfo na se ebre be makwan e wa ha amene nko de no we be sia na yibidika na yako kase ne mu se obade ado wasa dia mko amene se dia ye frame baka yoko matobia yo when man do for ye mosomfo India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na do na timinka na de ba kwa ne hu se ayin pebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia baifo ne dada no ntu ntimi ba enu ntina ma brabo na epi so di ama enti e ka che o se India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man wa ko gisue hu ne ntite na ba be pie mu kuma se ahima kokobi 18 e di dwumadie so ko de boni pe bie be ba yenchen ye eda ye ya wada efiada memenda na kwesira ti ne ka che o se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem aware sem ene ma basade ama ma hu ne onya brabo no ayo se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa